Otieno Joab, Ramogi TV. Jochiw paro e kaunti ma Busia ochiwo siem kaluwore gi medruok mag kute manyien mag ayaki e kind ojende e kaunti no. Medruok ma kamaneno kata bed ni piny owacho osebedo ka gawo landruok mar ayaki gi kwan 75% e kind thuolo mar higni 4 mosekadho. Medruok mag kute mag ayaki Busia iseyo gi koso chiwo puonj makare e kind rawere gi koso kawo yedhe mag gayo kute mag ayaki moriwo sandan mar gayo kutego mong'ere kaka lenacapavir. We are calling for our national government under NASCOP to make sure that commodities, STI drugs, PrEP are available into integrated facilities so that when we refer our members to those facilities, they are able to access services. Juzi tulikuwa kwa mkutano na tukaambiwa na kasko wetu kwamba maambukizi ya HIV imeanza kupanda. Na inapanda ni kwa sababu kwa sasa hatuna pia educators wa kutosha kuweza kufikia piazi wetu. Busia ni transport corridor ambao magari mengi sana yanapitia yakienda ya Uganda, Congo, Rwanda, South Sudan, Burundi. Na wakati watu wapati matibabu, especially our key members wapati matibabu, inakuwa ni risk kwa sababu sio tu Busia ama Kenya, lakini hizi nchi ambazo zinatuzingira zote ziko kwenye hatari ya ukimwi kulipuka. Chendro mar ng'egwenge wa Nyakoramgajwang kawuono Mesra Diambo mewa siganda